granata. I kaže, brzo se povuci nazad, sjedi u drugi kare i prolazi ih sad. Sad su gotovi, sad su naši, imamo ih sad. Tako reći. I ja ove zovem vidite, vam kaže gotovo sad imamo samo 3%. A umre sve snage tamo. Udara je rekao brde, a ovo se baš nije ni išlo, znaš, odmah tank. Da si on ono iskentrao da sjede u drugi. A šta on, drugi tank sjedio? Sjedao u drugi tank. 8 tankova je tu bilo, je ovdje došlo. Čeko je signal da su nas pješadijani oni. Da. I ja ovi brzo rekao udaraj ovdje, ovo sve u Helać, brže udaraj tamo. I ovi momci razbudiše i tamo, brzinski, tamo. Ko zisa gore? Ono čuku ovdje, pa udeše zisi, onda se vam skroz ono. Znaš i sada tačno se potpisati. I skroz prošlo odradi, pa su ovi šta tu dešava, ne znam, ovi ovda, ovi odavdje. Ofenziva je trajala negdje sedmicu dana, svaki dan smo trpili gubitke u ljudstvu, u živoj sili, u tehnici. Mi smo slučajno ponijeli dvije zolje, slučajno. Nismo apsolutno očekivali tenkove ili tako nešto. Prvi dan znači je bio ključni dan i mi smo bili znači nas 9 raspoređeni tačno. Vjeruješ, znaš ko ti je s boka, znaš koga si postavio, vjeruješ čovjek, znači može samo ne daj Bože poginuti, ali nećete ostaviti. Da bi komandant nakon negdje 7. dan odlučio da se mi moramo odraditi kontru i to je jedini znači bio naš opstanak. Da bi izvukao najveće sve specijalne jedinice uputio nas na platon na Ćorkovaču gdje smo trebali znači neobično po našim, nismo nikad najveće napadali i onda komandiri specijalnih jedinica i ljudi koji su bili na čelu, koji su trebali stvari da vode tu kolonu su zamolili komandante da krenemo ujutro kao što smo uvijek i radili, naše akcije u zoru. Komandant je pristao na to, ujutro smo krenuli, kad smo izašli gore pod liniju, četnici su spustili liniju na tom dijelu, znači imali su tu duple, na nekom dijelu čak i troduple linije koje su spustili. Međutim, nismo, kad smo vidjeli kolika je to masa, omjer četnika nas, 350 njih, 9.500, jer tu je bilo u tom momentu sve što je vojska Republike Srpske u tom momentu imala. Ja sam tu taj dan istopio tu 84. Ona se faktički cijev rasprsala se zatvarač, sve je otišlo. Ili sam ispucao prvih 10 metaka. Znači u tom momentu i oni su krenuli u probaj naše linije, jer taj dan, znači to je bio dan D za njih odlučni, gdje su oni morali izvršiti probaj te linije i krenuti znači prema Bužimu, Cazini. Umeđu vremenu oni počeli napad svim silama u 6 sati ujutro počeli, a i mi treba ušiti. A mi kasnimo, a oni ne kasnimo. Tamo opći napad, nami tamo nije. A ovdje tank juriša. Sad smo u jurišu. I bravo na križi, udara gruha, onda se poginuo. Tu je za dlaku palo. Ko ima poginuo? I ovo zisamo dalje 3 komada tamo ono bočno. Gdje komada? Tu na križ. Preko ove 5 komada. Ovo gdje sam križ. I udri, i tank došlo do otlebi. Da, ima ljudka ovdje da je jedna. A ovo drveć, tu je bila šuma. U toku tog dana sve je znači poravnalo. Sve ove listove, to je ne znam, ne mogu nikako objasniti. Jednostavno bi bilo... Koliko je tu šta je tu sve tuklo, šta je tu sve palo, šta je projektila. Eto, to je uz Božju pomoć. Negdje oko 8 ili pola 9 ujutro, kad je već skoro križ padao, Remetli komandant rekao na uređaj Hariju Remetli, pao je križ. Pa šta svira, vidi gore kod Umprofora i pobio one četnik. I tad je komandant bacio meteorola, krenuo je gore na križ. Međutim, Hari je ustao, stresao je rafal, tamo je lisca RPG-om pukao i tako da smo znači bili otkriveni, pošto smo bili svi frontalno razvučeni, morali smo napasti. Da smo mi u tim momentima izbili njihove linije, duple te linije, izbili gore, zauzeli automatski vozni park Ratka Mladića, 2 Puha, Pizgauvere, jedan Suzuki Jeep, sve smo uzeli, znači vozni park. Hamze, predvođene Hamzama, znači zalomili smo s leđa, skroz tamo sa ovim vijencom, zauzeli njihove sve položaje, a oni su među vremenu svi ostali na ovom ovdje terenu, znaš. Tu su ostali. I sad smo mi zauzeli gore. Oni su se jednostavno izgubili. Oni nisu znali gdje su, ni šta su, ni ko su. Ni šta je snašlo. Zadnja naredba generala Mladića je bila braćo, spašavajte žive glave. Imali se priliku tu da čujem, pita njegov jedan, ne samo njega, nije trojica bilo,
Pa kaže što niste bježali. Pa kud kaže da bježali? Pa kud šuma iza tebe, novi dole, krošum, pa ma kako krošum, kaže, rekao bi svaka bukva tebi da viče. Nije smio ni na koju stranu, toliko je bilo izbacilo iz takta da nije znao kud da bježe. Mi imamo podatke, recimo, zarobljenih pripadnika srpske vojske koji su proveli rat u određenom dijelu u zatvorima, u Bužimu ili ovamo općenito u 5. korpusu, gdje su nakon rata neki govorili pa ljepše nam je, kaže, bilo u bužimskom zatvoru nego li danas kako nam je u životu. I treba napomenuti ovako isto, eto, jednostavno da se zabilježi momke sa Peba, znači koji su bili na priškolskom centru, prave informacije su davali, znači koji su prisluškivali veze, pa se donekle se moglo, znači kad kreće, šta kreće, koga čeka, šta čeka. Bužim je 3 dana trebalo faktički da bude Srebrenica, jer Savo Sukanović je tad zapisao dole kad je Mladić postrojio na Ivanjskoj sve te brigade, svu tu elitu, sve te elitne jedinice svoje, je rekao probiti liniju na tom pravcu Sipa, Bužimskom gredom, napredovanje dalje tenkova prema Cazinu, u Bužimu ne smije ostati živo ni pile. Možda bi za ovu priču bilo interesantno napomenuti, bar što se mene tiče, mogu učešće gore, da sam ti dana bio na bolovanju, međutim, u sva ta dešavanja, komandant Rahmetlije pozvao me gore na križ kad sam došao, što je mene iznenadilo, onako, rekao mi je da povedem jednu četu iz 511. Krupske, što me još više iznenadilo, što smo morali ići iz Čela, što to do tada nikad nisam uradio da sam s Čela išao napadati. Međutim, eto, ti momenti, okolnosti su takve bile da se je moralo i to odraditi. Molim vas, hoćete nam se predstaviti? Ja sam Isaković Safet, borci me zovu Džeđo, inače komandir Gazija. Možete li nam za naše gledalce televizije Bihać pojasniti malo kako je tekla operacija? Oni su izvršili žestok napad, šta je posle toga došlo? Pa oni su na nas prvo napadali, par dana napadali i onda smo bili prisiljeni da kontru udarimo, udarili smo kontru. Ali evo sam čovjek kad razmišlja o tome, bar ja, ne mogu dokučiti na koji način se to, jednostavno nemaš municije, jednostavno mnogi ljudi su izranjavati, mrtvi, i da se je to uspjelo. Jednostavno sad čovjek kad razmišlja sada, to je nešto što ledi krv u žilama. Oni su imali, pored tih 8 tenkova koji su, znači, napadali konstantno na našu liniju, imali su još 100 tenkova, 84-ki, znači, za koje mi nismo znali, iza brda Ćulumka, parkirani, samo su čekali proboj linije ovdje, da ovi 100 tenkova, znači, krene u ofenzivu, u napredovanje prema Cazinu i, znači, presjecanje Cazinskog džepa na 2 dijela. Gore su podvlačili. Ovo da vidiš. Koji su se podvlačili, da tu su bile strašne. Maltene prsa u prsa se tu uplo. Mi smo ovdje sa podvuka kod nje, od drugih su od ozgona gonili i oni su sami od uda, jedni su sami ubijali. Mi smo izvalili na vojničku predaju, oni nisu htjeli. Ja sam bio među onom grupom oficira koja je bila zadužena za ove moralno-psihološke pripreme i kako bi borci ušli u samu bitku što je moguće svjesniji, sa jasnim opredeljenjem, sa jasnim vizijama, šta im je činiti i naravno sa vrlo strogim moralnim kodeksima ponašanja koji su bitni za pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i naravno koji su bitni za pripadnike din Islama. I zbog toga nećete sigurno nigdje nikada naći ni jednu pripremu koju smo mi činili koja bi upućivala na nešto što bi se mi danas trebali stidjeti, na nešto što bi kršilo konvencije ratovanja, dakle međunarodne, na nešto što bi prije svega kršilo pravila ratovanja koja je uspostavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Više je bilo slučajeva koji su sami ubijali sa bombama, nisu htjeli predati.
Ja evo zaista moram da kažem da su tu Hamza i Gazi odradili većinski dio posla i dobar dio posla i da je glavno težište bilo na te dvije jedinice, znači koje su i vršili proboj, posebno Hamza tamo na onom dijelu koje se zalomile preko Čulumka gdje su i tank uništili. Tih dana na križu bile su sve jedinice Republike Srpske s čim je general raspolagao, general Mladić, znači po njegovim tvrdnjama iz dokumentacije koja je zarobljena zajedno sa njegovim vozilom, moglo se uvidjeti da su sve jedinice specijalne, sve ono najbolje kako on sam kaže general, da su bile upućene na križ, znači na potezu Radoč, Sip, Makarovača, gdje su trebali da razbiju 505 i da pokore ovaj kanton, ovaj dio Krajine, kako su oni tada govorili. Međutim, eto, nije im se ostvarilo. Interesantno je da je general sam gore i ranjen na osmatračnici od Umprofora, sa koje je direktno on rukovodio akcijom. Znači, gore ona Čukica gdje vidite, gore je bio stacioniran Umprofor i bila je njihova osmatračnica, sa koje je lično general Mladić rukovodio sa njihovom akcijom, s njihovim napadima. Sve do naše kontre, znači gdje je i ranjen od našeg Bestrzajca. Kaži Zid da na Nišani... Evo i kreću. Sad ne stići, neka. Nek pripremi. Pripremi tamo, laser! Bravo, momci, još jednu! Ponovi, brzi! Bravo, dječaci! Ući! Spremno! Hajde! Moro! Evo jedan. Bravo, momak! Bravo, udri tako pa! Mislim da se je mogao i on tu, da mu se je mogu doći, šta bi naš narod rekao, haka, da se je znalo 100% da je tu. Nego tek smo mi poslije po zarobljenoj dokumentaciji, po svemu, onda smo shvatili ko je bio tu i šta je. Sad postoje svako razne informacije za njegovo vozilo, znači puha njegovo, gdje je zarobljen, šta je. Međutim, ja odgovorno tvrdim i znam lično i očevidac i učesnik da je Mladić je puh ovdje zarobljen sa kompletnom dokumentacijom njegovom. Izvučemo one Mercedese. Ovo je vozio Momir Tavlić. U njemu se vozio? Da. Dobro, on ima svog vozača. Tu je još kokarda ovdje. Evo dokumenti od Talca. Dvije torbe, mamu. To su torbe, ima li dokumentaciju? Ima sve. Da mu kažem, dečki, znate šta? Pošto se mi... Ima. Kad smo mi krenuli u taj kontranapad, on je pobjegao, i to nije pobjegao svojim puhovima, znači ostalo su dva njegova džipa na Mercedes puha, nego u nekoj ladi, nive, onoj dole, niz ovaj Čulumak, znači glavnim tim putom, nego je ošao ovamo sa ovim žutim putom. Sa Hasanovom kosom ošao je Lugaranci prema selu Žinovac. I da nije povučena ova četa i ove pustinske lisce, oni bi tačno njima ušli tačno bi došli u ruke. Mladić bi uletio. Međutim, eto. Red. Ajo. Daj mi ono zadar. Gdje? Kako sad? Daj tvojom bazu. Telefon, evo dole telefon ima. Daj, zori da hitno krene iz 502. rezerva. Ajmo. Reci, rekao Dudak, 502. rezerva da kreće odmah. Šta kažeš? Aj brže Remzi, brže izađi gore što prije kod Umprofora da im preprečiš put. Mladić je unutra bio. I on nije dao čak da ga unovom previju, nego za prijedor i to 3 obruča vojne policije oko bolnice su bila.
on se izgubio totalno. Smatram da je operacija Breza bila jedna od najsvjetlijih, najčasnijih bitaka 505. viteške brigade, jer nije tu bilo u pitanju samo znači vojna struktura, vojni objekti, tu je bilo u pitanju znači kompletno stanovništvo jednog grada, jedne općine, 18.000 stanovnika, žena, djece. I smatram da je to jedna naša najveća pobjeda što smo uspjeli da zaustavimo tu četničku ofanzivu. Eto četnika kod Slavog WC-a. Koja kod Slavog WC-a? Sedu, vežite se brzinski, Salah Ekber. Šahura spama ruske proizvodnje, što znači da braća Srbi nisu sami. Da im je s pravom ona, njih i Rusa. Vodili i rat u Bosni i Hercegovini, nego da su tu bili skupo s njima i ruski dobrovoljci. Tih dana na križu je gore skupila se sva četnička svita, znači od Pantera, Mauzera, 6. Sanske, 5. Kozarske, 11. Krupske, bataljona vojne policije 1. korpusa, ali jednostavno nije im se dalo, nisu uspjeli, na svu sreću, izdržali su. Evo ti, znači, prijatelj, još jedan dokaz četničke sramote, dio od granate 60 mm, znači zelene boje JNA, a to što ovi kažu da je to bio građanski rat nekakav, neka im neko objasni za koga je onda stajala JNA armija i da mi nismo narod koji je napadao nekoga, nego smo se branili. Nijaz Velegić koji je tih dana bio ranjen teško, u stvari malo teško i lakše i teže šta podrazumijeva, ali uglavnom bio je sav u zavojima, kad je čuo Sinardice nešto raditi, došao je tu, nekakvim džipom se prebacio gore, sav u zavojima, zamotan od glave do pete, onako našao je 84-ku, spustio se dole u te jarkove i odradio dobar posao. I još što je interesantno, tog jutra se potrefla i u nas i u njih zelene trake. Jest. Razumiješ? I onda smo se izmiješali, uniforma umaskirna, ovakva, onakva. Onda te trake znak raspoznavanja isti, pa on ide, trči, ne zna ni koja, kaže, pomaga je, braće, vam dole Turci kolju. Ja ne znam ko je tu koga stigao zaklati, mislim, glupost čista, jer bila je stvarno borba prsa u prsa. Bravo, Remzo, bravo! Ko je to gađao slat? Odlično. Udri! Gore na samom ovom vrhu, Čulumak, tu je uništena siva munja, najzglasniji njihov tank. Jes, koji je prošao sva ratišta u BiH. Sva ratišta u BiH, Hrvatskoj, Vukovaru. Njihov ponos bio. I to je bilo nešto njihovo, onako prepoznatljivo. Nažalost, bužimski vitezovi su ga tu... Na svu sreću. Tu su ga, na svu sreću, je sam njihovu, nažalost, njihova žalost. Tu su ga uništili i ostao je tu za sva vremena. Ja sam borac Velažis Nijaz, pripadnik čete specijalne namjene Hamza, koji je juče u proboju našem kontranapadu na četnike dejstvovao s voljom i onesposobio tank koji je kasnije zapaljen od strane četnika. Reci mi, kako se osjećao kad se pogodio u Neman? Pa ništa, treći je cilj bio tamo, a uništen prije toga još jedan kamion i Pisgauer. Ko je to uništio? Isto sam gađao jer bi imao 3 granate i ovo je bio zadnji. Znači, sve si ti to? Ono opet i sa druge strane drugi kamion i tu sam ispalio drugu granatu. I sad ostalo je, tamo čujem neku buku, mi tamo kad izvirija tank. Ja kažem, Žile, daj mi granatu, on je dok je dao, ja sam pukao, ja nisam uspio ni njemu reći da se on izmakne ništa. Ja sad vičem, Žile, pogodio sam, očekujem od njega nagrad, kad on meni psuje, veli ubiti imene vamo, ni barat, ni gasev na mene, na njega se sasuo. Još jedan put, kako se zoveš? Velažis Nijaz. Nijaz, svaka čast i čestitam. Hvala. Puno sreće i da još ovakvih pogodaka imaš, što više? Pa, tako ćemo se truditi. Ajde, sretno i živio. Hvala. On je išao dozdo, mi kad smo išli da
On je tako nečeo na nas. Ja sam rekao, stoj, kaže on, ja sam Tenki. Jer on nije ušte znao, nije znao ko je ovdje i predaje se, tek onda shvatio ko sam rekao predaje se. On je došao ovo gore, baci pušku, kaže evo idem. Onda je napravio sam jedan korak i okrenuo se i pošao da bježe. Ovo je. To su vitezovi. Izletili, zauzeli njihove položaje. Oni su se izvlačili sa ovim dijelom tu.